Tala falava mo le wha o popongo tala fau mai Sāmoa mo le wha ai ungo nei vai yaso o se mai le wha fonga. O le wha ai ungo se tasio mata opo i le fontanga le kabineta le aso lulu le vai aso nei. Na wha ai loa i le fionga de sui minister le tanga le wengo leo leo mo le pola na rosa ale mo lio o e da ua amia i lona ofisa le komisina o le mtanga le wengo leo leo o pa au longo i Tino Filippo ma wha ai loa atu iei se tasio wha ai unga. O le aso se fulu o le masina le nei o le aso whareile lea. O lona to e aso lea mai lona to finga wha komisina o lea mtanga wenga. E na wha ai loa e wapa au se tasio le autu stala. Na wha umaina lana konkarate ia iulai o le tausanga le nei. E na wha wapea lana konkarate e le whainga malota ruai. E tāti ai le teimi e to e whaasara la wina i lea noa. O le whailunga ino le atoanga o le lua se fulma le 5 tausanga, a le whala popotonga o le atina o pisanisi la iti le Pasifika mō tina matamai tai, na amata le whailunga ina i Paul Kalame o le asia le o pisanisi atina ua whaamanuia ina, ia latu pisanisi ese e tawala mai ni no ngā tupe la iti na o mai le whala popotonga le nei o le SPBD. Le na mori mau e nisi o tina, wa manuia ina i o lātou a inga i pisinisi o wāti na iai. E le ngātau whaatu anga o whala au whaisua, o nisi o whale o loa, o isi o whaatu anga te paa, au nisi o tina, o lātou ia e le i o lo lomi pe vali ina mwhātou watu. O le tausanga e rua awhena tau nuu mai iei le whala popotonga nei le SPBD Sāmoa. Ma amata whaala wiloa le lātou fwoi whesoa swani, ala nia o onga, e o ina itina i le sefe ino le tupe, o meto tia e a mata i nei se peisinisi nei e mawhai o na whaawawina pea, o awala e tewi nai ala ngā tupe maua, ma o onga i le whaawawina pea ina ia umi, ma ola pea se peisinisi e whantuwina. O le SPBT e 5 atunu o le Pasifika o luo o ielan au o nangare nei, e au fiai i a Fiti, o Tonga, Solomona ma Vanuatu, Tasesa Samoa. O le tae au nei le asa whareile, o le whatu tei e se solo po sa vali le au whaipisi nisi mai lanto umai tutono le wha putonga, mai le ofiso le tine mu, e anga iatu le hola le whakasai songi, o le a whatu tei o mai ana Paul Kalame, e saunuanga au tū, o whawhia fianga whaaleanga no maisi, ma tau walunga i Paul Kalame le whaamnatuina, o le atoa ngolona lua se whunmale 5 tausanga. Au whanga solo ele se whunmale lua masina o le whata waino le te e atu i whala au whaasaine le atunu. Wa whaamawina i whaamamunga mtanga ruenga o leo leo. Ele se whunmale lua tausanga o le tamaititi pito i le titi wa fia i whala au whaasaine o le aisa. A iwa se whunmale onu tausanga o le tangata pito i matua. Wa whaamao nia luna whaonga i no ia whala au. Ma o le vaiaso nei au a mata le nei Paul Kalame, wa tu ina ile whaata ua le soifua maloloina le mafofau, e na ia soifua maloloina ma puia mai le tango fio whala au whasaina. O se tasio vaenga lo tu ina tuai foi le whaata ua, e whanau o lo ilano le vaenga le to manga moe pōpua ngā tia, wa a fio lato mafofau me sa wanga sao lato whenga iai. E pe on whaata waina e le ambasa le malo Amerika i Samoa, e sana asia singa na asia sia i whanau ila no toa. O le li ia David Hostler, wa silia ile se fulma le 5 tausanga talu o nanga lua i le Navy a Amerika. Mai na malanga mai i Samoa il so tanga whapaanga ma le Pasifika. Le na ia saunoa i le tāua tele o le malolo ina le leio le mafofau, e whaingo fie on te e atu i a fianga, wa lo fia ile soifuanga a mata o le tamaititi, se o ina mawhai o ne ia whaatea e se uma, ma leto e whaalawilawina i lona lumanai. O leo sa wali atu i le masina talu na taunu mai le atu no afi e le tise lua, e suia i afi tuai i le whale afi fianga, e le whaanaunonga ina ia mawhai o na fo i e le whaafi taudi o le peso o le ele tise. Peitai o mai tawina lava e nei vaiaso o tuana i o mai le vaiaso le nei, le whai lava ma pele e le tise nisi o vaenga o le atunu. Na vasilingia le ofisa sili o le malusi anga tau e le tise le atunu, whaumui nā yese to i moana.
e nisio ia whaafitauli na ia whaailoa ai o lo tau whaamae a nisio vaenga e te tau o na whaatino moa e LVA Transformers o nisio masini o lo mo mia e mawhai e o na whaolaina i awhi. O le temi nei e li au mea lava i tuafi mai le wafolo tui nai se ia mai a ngā ruenga o lo whaatino. Ai o le whai mapea i o le tise nisio vaenga o le atunuu ai meisi lava fo i le taulanga o le whaale tonu mai rafi e le tise tanu ngā manono o lo tu lei na mai eile e le tise o lo whaongai na le temi nei. O tala fawia, whamanuia tele le atua le whaai ungo le vaiaso si o tātou o tanu, mai se le tāpe nātu fwoi o Sāmoa le aso whaapitoa o le whanau e le aso sā nei. Whaasoi fwoi